Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya Jumatano, juma la pili la Pasaka. Masomo ya leo yanatufundisha ukweli kwamba hakuna nguvu ya kibinadamu inayoweza kuzima kazi ya Mungu, na kila muaminie Kristo anaishi katika nuru, si katika giza. Katika somo la kwanza la kitabu cha Matendo ya Mitume, naona mitume wakikamatwa kwa sababu ya wivu wa viongozi wa dini. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba gereza alikuwa na mamlaka juu yao kuliko Mungu. Malaika wa Bwana anafungua milango ya gereza na kuambia waende hekaluni kuhubiri. Wakahubiri maneno ya uzima huu. Hapa tunajifunza kuwa ujumbe wa Mungu daima huwezi kufungwa. Ujumbe wa Mungu daima huwezi kupingwa. Hata kama watu wanapanga kuzuia, Mungu mwenyewe ana njia ya kufanikisha. Mitume hawakukaa wakiogopa baada ya kuokolewa. Walirudi moja kwa moja na kuendelea na kazi ya kufundisha. Hii ni changamoto kwetu. Je, sisi tunaopata vikwazo vidogo au upinzani, tunakimbia au tunaendelea kutimiza wito wetu? Daima ukiwa unasema ukweli, daima ukiwa unafundisha ukweli, unahubiri maneno ya Mungu, watu watakupinga. Je, utakata tamaa au bado utaendelea kutangaza neno la Mungu? Wengine watakufunga. Je, utakimbia kutoka huko na kuendelea kutangaza neno la Mungu, au tutaendelea kukata tamaa na kusema hapana, nikifanya hivi nateseka, hapana, nikifanya hivi nahatarisha maisha yangu? Katika somo la Injili siku ya leo kutoka kitabu cha Mwinjili Yohani, tunaletewa kiini cha imani ya Mkristo, imani ya Kikristo, upendo wa Mungu kwa ulimwengu. Mungu hakumtuma Yesu ili kuhukumu, bali kuokoa. Lakini hukumu ipo pale ambapo mwanadamu atakataa ile nuru na kuchagua giza. Hii inaonyesha wazi kwamba tatizo sio kukosekana kwa mwanga, bali ni sisi kuwa na uamuzi wa kuchagua nuru na kukataa matendo ya giza. Leo tunaona Mungu amefungua mlango wa wokovu kupitia Kristo, lakini kila mtu anatakiwa kuchagua kati ya nuru na giza. Hivyo leo tunaalikwa kujiuliza, je, tunaishi kama watu wa nuru au bado tunapenda giza la dhambi za siri? Je, tuna ujasiri kama mitume wa kuendelea kushuhudia hata tunapokutana na upinzani? Je, tunaitikia sauti ya Mungu tunapoitwa kutoka gereza la hofu, kutoka gereza la dhambi au kukata tamaa? Mara nyingi tunafungwa na gereza la dhambi, na ndiyo maana tunashindwa kutoka kwenda kumhubiri Kristo. Unapokuwa una dhambi, ni ngumu kutoa kitu ambacho kinampendezesha Mungu. Daima moyo wako utakuwa umefungwa na yale mambo mabaya, dhambi. Hivyo unatoka kwenye gereza la dhambi, gereza la afu, na kwenda kumhubiri Mungu. Hivyo tumuombe Mungu atufanye watu wa kweli, watu wanaokaa katika nuru na wanaoshuhudia uzima wa Kristo bila oga. Tumuombe Bwana pia atuongoze katika nuru yake, na asiruhusu mioyo yetu ipende giza kuliko ukweli, kuliko nuru. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.